Iyang o Kasaleria. Mune gan bacho yang national sakarata te koplosa o pueki ay ban bacho de ay chumal bacho aban bacho winilla ay bachoan kapung o wa ban kupuran anila i bachoan kai anila don arakso kon beyu isonan kan ko likon ko nanalam ko nangkaniye ko Wow nagkakaiti en buko chorus Balianjiak, Momotso o government o chorus John Bombeo. Ay chingola Tululin Santos, iwiya John Tatakan Office in Iowa, the International Organization for Migration, medbacha po numpong ninim paspacha luman US Embassy. Ye ngay mawiya sa kolmomay latu, the song tatak mapukakit project cup yo, Ban Iowa Nakatanaki Inspiring Women's Advancement Through Collective Actions. Poyen Pachawan Kawewa Ninangay o Akispecific Project Kapwach Nipumpe Moinelek Chelkak Masani Me Ye Atanaki Konga Te Uchuchtan Koyertan Koyokan Li Te Koyertan Koyokan Banane Chikichik Banane Lao Te Pilkausonakan sang ni ewanan li all medikoila bakan mechngolen ki anan choro rakan o pilkorusian memen te inang yang chowyang kairtakan koros ayoan pachawan te chngolen ki tier 1 monio sang ren US Embassy Colonia Bohemia tatok tekatok pan kairtan way on Kandaga Kapachpach in Micronesia, the Federated States of Micronesia. Moni Wech, Pachosang US Embassy, o Pachotong, Iowa, but Iowa and Kak, and Apaliyang Wayne FSM. Ni Moni Wech Amiyaya, Palikoi, Evan Song and Yang Apali. Ariyech, Palikan, the Project Wech, and Apaliyang Wayne, the FSM. Nabayo, te palikoyo, mamasan kan koyta chikichingkan mamiya nan wayna basam ang palian mokmokit sa bayray, te mokit sa bayray rakan o yamomon li, ol, o sari abang kaktatak pana, porenkak kayrata way mausang wan mamiyaya o katayala koytakan. Apol bang puin, te puin pulapulkan memen koyrta, Ya mongon aray bangkak and wewe yang chorus poi bakon ni nasan ni tatong ki social media te Facebook ape o sang cheban me armas kin tatong ki don computer ye Koreawan Valley. Kosiliwan Valley uya balian rosun mawen liyakan Kakayo koskule na papali moni ang amanaman aramas tenan panenay chikchik te bilkosa Puinakan o son apali moni ang wasachikan. Palipalinaw, ye poitakan o kamao pandiyakan te pil iray, te aray koyang kan namiya. Palikawano, ye pachak pang kosonet na miyayor o kosonet na ananaga en miya po enkak apali li o sari te pil panay chikchik. Palikoysu, ye Balian Sawas Tekagay Grant Awards on way Aryay Ipaliech Mechaper o Palimbaran Yinang Yang Chewa Ye Balian Sawas Tekagay Koy Memen Wai Kunbachawan Grants Grants Ewiya Moni Te Balian Sawas Makin Bachota Po Enkap Tatokong Koy Tanway Moni Wech Soja Ban Anane ko pumpungla aputa na ramasaman mebanyang bayamawki grants te kapay pukach te sawas pukach I utan irail ban anane en kapitalong ropochen moni me irail tatangki te yang bayamawki po enka kasaleta po itan tatak memiya te pil koytan tatak memiya Grants Pukach Kalangatar ang Wibokon, Chorus, Leo, Ol, Memenyang Belki,
Kak bacho to niya chungal office and IOM po komi and bachowan amu chungal te amay chungal taropo te application po MCAP kataropo autaw dita o pilkapurpurto niya chungal office. Grant Ria masakalangatar ang wipokon eu kan ang amanaramas na inang yang and chapita business te kalau de la business o kak baki one morning len lumakot. So jaka kan laut sang lumakot ap kak chik-chiksa. O application bukas kan rojiti sang wipokon ni main isu par yakot riesa kayo. Grant cheyo kan ang puinakan puinen li, puinen nol, puinen kausa, puin pulapul, puinen sarawit tapil puinen tatak cekan memia. Meinam yang ya kaskul en kasorela takachkala mokit sa pairete pil kaskul en kaira takoyong kan o kairtan wekak yang bacawan application bukach. O irai puinakan kak doki one morning sang chala eu lel chala nen may 10,000 so jaka kan laut sang nen o application bukach ban close terjiti sang wipokon ni April sidisa par yakot resa kayo is ngokan magakyang baki teyang apply grant bukach tekapay bukach ni bachawaner Egus ningkapan korus kap yang bakite apply grant bukach. Li, all, serabing, o puchak o puin korus. Aramasaman memiya sa bulma de achungal oraman and business. Te miya sa bulma de achungal oraman and someone kay ruiren sa piskorus ekap yang bakit one morning search. Ayan nanin kausan nan kandaga kapachabasyan Micronesia te punta ka Kusray, punta ka Tumpe, punta ka Chuk, te punta ka Yak. O achungal business te sabis ban anane en bacho nan FSM. O ramanen business anane en sayar te sawas ang koyerta koyakan li te koyerta en way. Yang akan baca pa me ayawan banchanaki anane aramas na banyang applyan ka kay royer ke koyertan kay den ikalew ap menum kan o koros na niya ew sangan anan choror te mesocha alan sench te tatakan way sangan business da te sangan sapis da ma grant demonian Iowa project Iowa kapta.com ibang bacawan karasaraski eu boy dan mesin and day tapi business and day riau namia sabon mo business kakan sa wasa irai na kulabulkan o kaskul sang ni sabon mo te amuchmal business kung kak yang apply te baki one watch kasilu kakakwain school te kaskul sang wasa kan me computer te internet cha nakaktatak Poin ang kaskulin sa abismal, kaskulin na papali moni, o bilang ang kaskul chekan na batch-batch ko ang internet. Kayo, ekakpain sa iloklan, itaka-chik-chikan Bombay po ang chapita, tataka-chik-chik mas likan Bombay ruk kusay oya. Poin kak chapita business, the wewe pala, the partnership ng pungan so na pali business, te irakan met chungalan ke business o saumya ta tupusaw ang nasilakan. Limau, pilika pain kaskulen na palisang chocho mepitata kairtan liyakan te kairtan way. Pilniyan sa wocha, uyawitan men kabasa men way kumpajawan website, po enkap uya men tatakan kabasa sa mga sapis te sa mga business koros memiyan ang way na FSM. Pilniyan sa wocha grant bukach kakapwadi poy dan tupusaw mabangya business mom ang bayang way o kairtan komi o menumbangkan ni karasaras kapon tatak mamachuan pukamuyan kak paskuli mechikan porangkak yang machuan pilniyan sa wocha kapon tatakan lay taka
Pokoknya kapil kaskuli ki irakan misasa late po envia sabol momit ang mutual business. Niyan sa wocha sa manoraman te kairoy koros me ban mia business de service me ban alato money akan saya kortang kaya kan li te kortang kausan pilkak tatak. Kaisak money watch pilkak bakbak and point chon tatak mamia oraman yang katataki aman aramas choro en sawas ang business de service te envil sawas ababali sa bolmomu te ang jual business. Tanga me money watch the grant watch soja bangkak and tatagam ye money watch soja bangkak and abali tubsawan kawata il te tubsaw and basurata nimon business niyan sa wocha soja kakapanda stosa soja kakapanda porch soja kakapanda sakal Morning watch kak and wine men tatak chikan makak wiat basan and tatak ang mutual business the oraman and sabisakan may bacawan mer ningkawan agus. Ari image kan me ayawam kalangatar ang buibukon po en sawas ang chabita te kachela bela business the sabisakan. Ayawam the office and international organization for migration men kawaki irakan me inang yang ale tebak sawas bukas me application bachota mi ach tingon office o sa bilkas koros me niya oraman te kairoiran business de service and yang bachoto apply tebak isang sawas bukas. Mamiya yung sangang kaya mo te kalalabak ach tingon office kailangan sang niya dan niyalan kulak walu play kulak limaw ni sauchuk at singal nambang telepon ni silu Riau Saro walu isu silu limaw o masan yang tebachoyang Lululi Santos ko enkak songan kawait irachoron mabang pitata Iowa project the Inspiring Women's Advancement Project pinyan sa wocha ay cungan email address ye lulsantos@iom.int te lulsantos@iom.int and so koros ibang songan apali sa ponmumay irakan te kainamuakan ibang walian te pinway o ay cungan office in IOM o kapungkiyang koros pwede sa pulmumay lansaw open amay liyang chowa bakay watch kalangan ng kukurumay korusyan.